L-odwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li tinaqdu maħna l-2 ta' Mejju għal din il-Polza tal-Għażla għal Dħul fl-ewwel sena primarja għal Bniet. Dispjaċina li qed nibdew ftit minuti tard, il-ħin bħalissa huwa l-11:15. Nirringrazzjawkom tal-paċenzja tagħkom. F'din il-laqgħa li għandna magħkom online aħna santellaw il-Polza li tiddetermina min se jagħżel l-ewwel l-iskola għat-tifla tiegħu. L-ewwel nibdew billi nagħmlu tal-baċkejkna u mbagħad nagħti rendikont tal-postijiet u tal-applikazzjonijiet li saru għal dan id-dħul u wara nibdew intellaw il-Polza waħda wara l-oħra. Infakkar li r-riżultat tal-Polza jkun fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja għada sal-ofsinar għandu jkun diġà qiegħed fuq il-website nittamaw sewa ma jkunniex diffikultajiet u anka reġistrazzjoni ta' din it-trasmissjoni sabiex min kun jerġa' jara trasmissjoni ikun jista' dejjem jerġa' jara. Intom kollha kemm intom li ħatieħdu sehem f'din il-Polza ħajkolkom xi post fi skola tal-Knisja. Tajjeb u għalhekk nixtieq nistedinkom minn issa għall-laqgħa li se nagħmlulkom nhar il-ħamis 11 ta' Mejju fl-4 ta' wara l-ofsinhar di tkun laqgħa online permezz ta' Teams għalikom il-ġenituri li ħatażlu l-tfal tagħkom, ħatażlu skola għat-tfal tagħkom u tiltaqgħu f'din il-laqgħa tiltaqgħu kemm mal-kapijiet tal-iskejjel li se jilqgħu it-tfal tagħkom u anke nispjegalkom kif intom l-għada filgħodu l-ġimgħa 12 ta' Mejju fid-9:30 ta' filgħodu tagħmlu l-għażla tagħkom. Din l-informazzjoni dwar dawn il-laqgħat nibatuwilkom aktar il-qudiem permezz ta' email. Ħanatu bidu għal din il-laqgħa tagħna flimkien il-lejl dolodu billi nitolbu ftit flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Tolbuk mulej għal dawn it-tfal u għal ġenituri tagħhom sabiex ikomplu fil-vjaġġ tagħhom fejn ikomplu dejjem jikbru u jsiru iktar ċittadini u nsara li jagħmlu dak li inti tixtieq minnhom u li jilħqu l-potenzjal tagħhom. Jalla wkoll nitolbu għal l-edukaturi li huma jiltaqgħu magħhom biex jgħinuhom f'dan il-proċess, f'din il-ħidma, f'dan il-tkabbir, f'din il-formazzjoni tagħhom. Nitolbu l-Sitna Marija li jekk kif akkompanjat lil Ġesu anke lill-Apostli fil-ħajja tagħhom takkumpanja kemm lit-tfal, kemm lill-ġenituri u anke lill-edukaturi tagħhom u lilna lkoll. Nitolbu flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Sitna Marija itlapalina fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela nagħtikom daqsxejn rendikont ta' kemm kellna applikazzjonijiet skont il-kriterji kif ittieħdu l-postijiet u min se jieħu sehem fil-Polza tal-lum. Mela, bl-ewwel kriterju tal-applikanti li jgħixu f'xi dar tal-Knisja kellna applikazzjoni waħda u mbagħad kellna bl-applikazzjonijiet ta' tfal tal-impjegati kellna 9 applikazzjonijiet tajjeb bil-1B u mbagħad kellna wkoll applikazzjoni oħra ta' impjegati fl-iskola oħra li kienet ukoll kellha ċans li tkompli wkoll bil-kriterju ta' skola bla kontinwità, però dana ma komplitx, kellna applikazzjoni oħra. Applikazzjonijiet tal-aħwa kellna 23, kellna wkoll 13 l-applikazzjoni tal-aħwa li wkoll se jkomplu ħajieħdu sehem propju komplew bħala applikanti oħra. Xi wħud minnhom ħajieħdu sehem f'din il-Polza jekk huma ġew fuq quddiem tal-Polza ta' parteċipazzjoni. U mbagħad għandna waħda mill-applikazzjonijiet tal-aħwa li wkoll qiegħda fi skola ta' kontinwità u dina ħadd jieħu sehem ukoll fil-Polza tal-lum. Fil-fatt qegħdin inżommula post bil-kriterju tal-aħwa u fl-istess ħin qed inżiduha wkoll fil-Polza tagħna tal-lum. Mbagħad għandna wkoll sorry minn daw kellna 4 minn daw tal-aħwa u li skola bla kontinwità. U mbagħad għandna
Tal-aħwa għandna wkoll żewġ applikazzjonijiet bil-kriterju tal-aħwa wkoll kienu b'żewġ kriterji kemm tal-aħwa ta' skola bla kontinwità imma mhux se jkomplu bil-kriterju ta' skola bla kontinwità għalhekk dawn iż-żewġ applikanti ħadu post marru fl-iskola ta' ħuthom. U mbagħad kellna wkoll jew għandna pjuttost applikazzjoni bil-kriterju tal-aħwa u tal-1G. Il-1G huwa l-kriterju l-applikanti li huma impjegati fi skola tal-Knisja imma t-tfal tagħhom ma jistgħux jattendu l-istess skola fejn jaħdmu l-ġenituri. Jiġifieri f'dan il-każ għandna t-tfal huma Bniet u l-ġenituri allura jaħdmu fi skola tas-subien u ma jistgħux dawn ikomplu hekk. Dawn il-ġenituri tieħdu sehem kemm bil-kriterju tal-aħwa għandna persuna applikazzjoni waħda kemm bil-kriterju tal-aħwa u anke bil-kriterju ta' impjegati fi skola oħra. Dan iġib total ta' 54 applikazzjoni, u mbagħad applikazzjonijiet bil-kriterju tal-impjegati kemm fl-istess skola jew fi skola oħra għandna wieħed, għandna 43 ta' applikazzjoni mill-dawk ta' skola bla kontinwità ta' St. Angela u għandna 5 applikazzjonijiet ta' applikanti li huma ta' skola ta' impjegati fi skola oħra tajjeb. Dawn ukoll iġibu total ta' 49 applikazzjoni. Ma fost l-applikanti wkoll għandna xi ħut li għandhom ħuthom tewmin u għandna minn daw 3 li ħajdaħlu lil xulxin. Għalhekk ħadna ħsieb li nirriservaw postijiet għalihom ukoll. U għandna wkoll 121 applikazzjoni li ħadu sehem fil-Polza ta' parteċipazzjoni ġew fil-qudiem u kienu numru ta' postijiet li aħna baqgħanna vakanti wara li tnaqsu l-postijiet tal-oħrajn u għalhekk se jieħdu sehem f'din il-Polza tal-Għażla wkoll l-ewwel 121 bil-kriterju ta' applikanti oħra sewwa criteria 3. Meta ħriġna r-regolamenti konna għadna li kellna 207 postijiet. Konna għadna ma ħodniex in konsiderazzjoni l-postijiet li kellhom vojta l-iskejjel ta' St. Francis għaliex it-transfers mill-kindergardens għal St. Francis Primaries kienu għadhom ma sarux. Wara li saru dan trasferimenti riżulta li għandna 23 post ieħor għalhekk dawn żdiedu mal-207 post ieħor. Kellna nċaqalqu 3 postijiet għal każijiet serji għal dawn tnaqsu mill-postijiet li kellna disponibbli u ovvjament kellna 54 post kif diġà indikajna fuq ta' applikazzjonijiet bil-kriterju tal-aħwa u tal-impjegati. Dawn diġà ġew okkupati jew ta' mid-djar tal-Knisja. U għalhekk dawn jitnaqsu wkoll mill-postijiet li aħna kellna disponibbli. Dan ifisser li meta mill-270 innaqsu nżidu dawk it-23 u naqsu 3 u l-54 ifisser li issa għandna 173 post. Però kif indikajtilkom qabel għandna 4 applikanti bil-kriterju tal-aħwa u bil-kriterju ta' skola bla kontinwità. U għandna applikazzjoni bil-kriterju tal-aħwa u anke bil-kriterju ta' impjegati fi skola oħra, dawn tieħdu sehem b'żewġ kriterju allura dawn fl-aħħar ituna post vaganti tajjeb. Għalhekk fil-waqt li għandna 178 applikazzjoni, il-postijiet fl-aħħar jiġu għal 173 għax dawn iċedu fil-waqt li jieħdu post iċedu post ieħor. Dawn huma r-rendikont li aħna xtaqt naqsam magħkom, infakkar li dan ir-rendikont ġiġa qassamna l-informazzjoni ħafna minna ġiġa ċirkulajnija meta ħriġna ċirkulari f'Jannar u anka ħabbarnija wkoll u updatejna dak li għadna f'Jannar meta saret il-polza ta' parteċipazzjoni tajjeb. U issa meta għada nippubblikaw ukoll ir-riżultat ta' din il-polza issibu rendikont ta' dak li jien għadni kif għadt ukoll. Itnara li l-kollegi li għandi ma' ġenbi issa bdew iwadbu il-polots ġewwa l-urna, ħanibdew indawru l-urna, ħalli issa nibdew intellaw il-polots waħda waħda. Tajjeb infakkarkom li ekku wara li aħna nikkonkludu dina il-trasmissjoni u din il-polza dolodu aħna nerġgħu nirritornaw lejn l-uffiċċji tagħna fejn niċċekkjaw ix-xogħol tagħna u nippreparaw ir-rapport li jiġi ppubblikat fil-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja fuq il-website knisja.mt. Hemmhekk tkunu tistgħu taraw kemm reġistrazzjoni ta' dina it-trasmissjoni
u anka ir-riżultat tal-Polza. Issa nagħtu bidu għal din il-Polza li ħatibda issa u l-ewwel waħda f'din il-Polza hija dik li għandha n-numru M2037 Emma Vassallo. M2037 Emma Vassallo. M3789 Emilia Brincat. M3789 Emilia Brincat. Din għandha huwa qed japplika wkoll fl-ewwel sena sekondarja. M1572 Nora Equalina. M1572 Nora Aquilina. M4459 Maria Galia. M4459 Maria Galia. M1866 Juliet Zammit. M1866 Juliet Zammit. M1974 Kejla Zoppardi Komarova. M1974 Kejla Zoppardi Komarova. M4669 Martina Vella. M4669 Martina Vella. M5294 Carly Joe Grek. M5294 Carly Joe Grek. Għandha huwa japplika wkoll fl-ewwel sena sekondarja. M3858 Alessia Mamo. M3858 Alessia Mamo. Għandha huwa japplika oħta tapplika fl-ewwel sena kindergarten. M3378 Joy Xikluna. M3378 Joy Xikluna. Għandha huwa japplika fl-ewwel sena sekondarja. M2250 Jade Mitzi. M2250 Jade Mitzi. M6028 Stella Grace Caruana. M6028 Stella Grace Caruana. Dawk kienu l-ewwel 12 il-Polza, issa nerġgħu nisimgħu l-ismijiet tagħhom u nisimgħu f'liema pożizzjoni jinsabu. Number 1, M2037 Emma Vassallo. 2, M3789 Emilia Brincat. 3, M1572 Nora Aquilina. 4, M4459 Maria Galia. 5, M1866 Juliet Zammit. 6, M1974 Kejli Zoppardi Komarova. 7, M4669 Martina Vella. 8, M5294 Carly Joy Grek. 9, M3858 Alessia Mamo. 10, M3378 Joy Xikluna. 11, M2250 Jade Mitzi. 12, M6028 Stella Grace Caruana. Komplu bitluħ tal-Polza jmiss dik li issa għandha n-numru M3002 Zenja Borċ de Guara. M3002 Zenja Borċ de Guara. M5222 Bertina Attart Trevisan. M5222 Bertina Attart Trevisan. M1880 Zara Polsiak. M1880 Zara Polsiak. M1814 Jade Galia. M1814 Jade Galia. M1923 Amy Xwireb. M1923 Amy Xwireb. Għandha huwa japplika wkoll fit-tieni sena kindergarten. M1689 Laura Kutajjar Konti. M1689 Laura Kutajjar Konti. M4007 Krista Buhajar. M4007 Krista Buhajar. M4486 Ivy Ellul Kassar. M4486 Ivy Ellul Kassar.
M3718 Norel Zammit. M3718 Norel Zammit. M1747 Julia Xkembri. M1747 Julia Xkembri. M4022 Eliza Manjon. M4022 Eliza Manjon. M1865 Clara Martina Zammit. M1865 Clara Martina Zammit. Dawk kienu 12 il-polza oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u f'liema pożizzjoni jinsabu f'dina il-polza. Number 13, M3002 Zenja Borg de Guara. 14, M5222 Bertina Attar Trevisan. 15, M1880 Zara Poljask. 16, M1814 Jade Gallia. 17, M1923 Amy Schwirep. 18, M1689 Laura Tajjar Conti. 19, M4007 Krista Buhajar. 20, M4486 Ivy Ellul Kassar. 21, M3718 Norel Zammit. 22, M1747 Julia Xkembri. 23, M4022 Eliza Manjon. 24, M1865 Clara Martina Zammit. Nkomplu bitluħ tal-polza jmiss dik li għandha n-numru M3094 Chanel Attart. M3094 Chanel Attart. M1919 Amy Attart. M1919 Amy Attart. M1967 Michela Caruana. M1967 Michela Caruana. M5521 Nina Xkembri. M5521 Nina Xkembri. M3983 Nina Zammit Durovic. M3983 Nina Zammit Durovic. M1944 Michela Borch. M1944 Michela Borch. M5547 Juliet Costello. M5547 Juliet Costello għandha huwa japplika fit-tieni sena kindergarten. M2242 Zaisha Galia. M2242 Zaish Galia għandha oħta tapplika wkoll fir-raba sena primarja. M4566 Faith Caruana. M4566 Faith Caruana. M3771 Noah Kira Grek. M3771 Noah Kira Grek għandha huwa oħta tapplika fl-ewwel sena kindergarten. M4599 Kira Gauci. M4599 Kira Gauci. M5240 Alice Luna Sammut Farrugia. M5240 Alice Luna Sammut Farrugia. Dawn kienu 12 l-applikazzjoni oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li nsabuha fihom f'din il-polza. Number 25, M3094 Chanel Attard. 26, M1919 Amy Attard. 27, M1967 Michela Caruana. 28, M5521 Nina Xkembri. 29, M3983 Nina Zammit Durovic. 30, M1944 Michela Borch. 31, M5547 Juliet Costello. 32, M2242 Zaish Galia. 33, M4566 Faith Caruana. 34, M3771 Noah Kira Grek. 35, M4599 Kira Gauci. 36, M5240 Ellis Luna Sammut Farrugia. Komplu bil-polza M5488
Naomi Briffa. M5488 Naomi Briffa. M4808 Liza Darmanin. M4808 Liza Darmanin. M1835 Mila Gatt. M1835 Mila Gatt. M3564 Anna Luisa Borch. M3564 Anna Luisa Borch. M3766 Rebecca Mallia. M3766 Rebecca Mallia. M3503 Ella Shiberras. M3503 Ella Shiberras. M4827 Giulia Gatt Rossi. M4827 Giulia Gatt Rossi. M2167 Celine Vella. M2167 Celine Vella. M5818 Faith Buġeja. M5818 Faith Buġeja. Għandoħta ħuat japplika fit-tena sena kindergarten. M1790 Pearl Cilia. M1790 Pearl Cilia. M4590 Emilia Caruana Duborg. M4590 Emilia Caruana Duborg. M4639 Elena Bonello. M4639 Elena Bonello. Nerġaw nisimaw l-ismijiet ta' dawn l-applikantu l-pożizzjoni li jinsabu fiha f'din il-polza. Number 37, M5488, Naomi Briffa. 38, M4808, Lisa Darmanin. 39, M1835, Mila Gatt. 40, M3564, Anna Luisa Borch. 41, M3766, Rebecca Mallia. 42, M3503, Ella Shiberras. 43, M4827, Giulia Gatt Rossi. 44, M2167, Celine Vella. 45, M5818, Faith Buġeja. 46, M1790, Pearl Cilia. 47, M4590, Emilia Caruana Duberg. 48, M4639, Elena Bonello. Komplu bitluħ tal-Polzja, mizdik li għanda numru M3596 Pearl Marie Buzuttil. M3596 Pearl Marie Buzuttil. M1745 Eliza Bellizzi D'Amato. M1745 Eliza Bellizzi D'Amato. M2155 Krista Gallia. M2155 Krista Gallia. M3188 Filippa Rose Buhajar. M3188 Filippa Rose Buhajar. M4199 Giulia Caruana. M4199 Giulia Caruana. M4161 Gabriele Attard Dalli. M1861 Gabriele Attard Dalli. M14069 Eve Ajus. M4069 Eve Ajus. M4129 Emily Mikallef. M4129 Emily Mikallef. Għanda oħta tapplika fl-ewwel sena kindergarten. M1836 Kelly Zammit. M1836 Kelly Zammit. M1782 Fej Kalleja. M1782 Fej Kalleja. M3865 Eliza Gallia.
M3865 Eliza Gallia. M4774 Melania Buhajar. M4774 Melania Buhajar. Dawk kienu 12 l-applikazzjoni oħra, se nisimgħu l-ismijiet tagħhom u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Number 49, M3596, Pearl Marie Busuttil. 50, M1745, Elisa Bellizzi D'Amato. 51, M2155, Krista Gallia. 52, M3188, Filippa Rose Buhajar. 53, M4199, Giulia Caruana. 54, M1861, Gabriel Attard Dalli. 55, M4069, Eve Ajus. 56, M4129, Emily Mikallef. 57, M1836, Kelly Zamit. 58, M1782, Fej Kalleja. 59, M3865, Eliza Gallia. 60, M4774, Melania Buhajar. Komplu bitluħ tal-Polza, imizdik li għanda numru M4762, Alexia Paċ. M4762, Alexia Paċ. M1899, Mitjan Grasso. M1899, Mitjan Grasso. M3982, Israel Joy Zara. M3982, Israel Joy Zara. M1539, Melania Schiavone. M1539, Melania Schiavone. M2057, Katrina Assa. M2057, Katrina Assa. M1853, Ivy Bezzina. M1853, Ivy Bezzina. M1502, Sky Vassallo Kutajjar. M1502, Sky Vassallo Kutajjar. M1841, Aurora Kakija. M1841, Aurora Kakija. M5899, Emilia Joy Gauci. M5899, Emilia Joy Gauci. M5650, Lea Tanti. M5650, Lea Tanti. M1448, Eli Kutajjar Guntrip. M1448, Eli Kutajjar Guntrip. M5094, Carla Schiavone Aquilina. M5094, Carla Schiavone Aquilina. Dawk kienu 12 il-polza oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn l-applikanti u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Number 61, M4762, Alexia Paċ. 62, M1899, Mitjan Grasso. 63, M3982, Israel Joy Zara. 64, M1539, Melania Schiavone. 65, M2057, Katrina Assa. 66, M1853, Ivy Bezzina. 67, M1502, Sky Vassallo Kutajjar. 68, M1841, Aurora Kakija. 69, M5899, Emilia Joy Gauci. 70, M5650, Lea Tanti. 71, M1448, Eli Kutajjar Guntrip. 72, M5094, Carla Schiavone Aquilina. Komplu bitluħ tal-Polza, emiss issa dik li għandha numru M1575, Katrina Mikallef. M1575, Katrina Mikallef. M2254, Ela Frendo Magro. M2254, Ela Frendo Magro. Għanda huwa japplikaw kol fl-ewwel sena primarja. M5277, Ivy May Xikluna Vassallo. M5277, Ivy May Xikluna Vassallo. M5581,
Riley Bonnici. M5581 Riley Bonnici. M2092 Mia Caruana. M2092 Mia Caruana. M4872 Katrina Stanojevic. M4872 Katerina Stanojevic. M4840 Robin Leguse. M4840 Robin Leguse. M4598 Sabine Sant Ajus. M4598 Sabine Sant Ajus. Huwa oħta tapplika fl-ewwel sena sekondarja. M4597 Maria Louise Buġeja. M5997 Maria Louise Buġeja. M4550 Mili Kirkop. M4550 Mili Kirkop. M6040 Amelia Chavez Dabrowska. M6040 Amelia Chavez Dabrowska. M5162 Maria Vella. M5162 Maria Vella. Għanna tifel għanda huwa japplika fl-ewwel sena kindergarten. Dawk kienu 12 il-Polza oħra, sa nisimgħu l-ismijiet tagħhom u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Number 73, M1575, Katrina Mikallef. 74, M2254, Ella Frendo Magro. 75, M5277, Ivy May Shikluna Vassallo. 76, M5581, Riley Bonnici. 77, M2092, Mia Caruana. 78, M4872, Katerina Stanojevic. 79, M4840, Robin Leges. 80, M4598, Sabine Santajus. 81, M5997, Maria Louise Buġeja. 82, M4550, Mili Kirkop. 83, M6040, Amelia Chavez Dabrowska. 84, M5162, Maria Vella. Nkomplu bitluħ tal-Polza issa dik li għandha n-numru M3324 Bethany Gatt. M3324 Bethany Gatt. M1436 Emily Brinkat. M1436 Emily Brinkat. Għandha huwa japplika fit-tieni sena kindergarten. M4287 Valentina De Giorgio. M4287 Valentina De Giorgio. M2112 Rebecca Therese Tabone. M2112 Rebecca Therese Tabone. M5315 Eli Borg Farrugia. M5315 Eli Borg Farrugia. M4121 Amelia Josie Vella. M4121 Amelia Josie Vella. M1800 Maeve Ajus Ketkuti. M1800 Maeve Ajus Ketkuti. M4837 Emma Manjon. M4837 Emma Manjon. M2192 Martina Vella. M2192 Martina Vella. M3304 Giulia Darmanin. M3304 Giulia Darmanin. M4186 Kinsley Abela Puljezevic. M4186 Kinsley Abela Puljezevic. M5478 Olivia Cilia. M5478 Olivia Cilia. U daw kienu 12 il-Polza oħra,
Issa nerġgħu nisimgħu l-ismijiet ta' dawn l-applikanti u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Number 85, M3324, Bethany Gatt. 86, M1436, Emily Brincat. 87, M4287, Valentina De Giorgio. 88, M2112, Rebecca Therese Tabone. 89, M5315, Ellie Borch Farrugia. 90, M4121, Amelia Josevella. 91, M1800, Maeve Ajus Ketkuti. 92, M4837, Emma Manjon. 93, M2192, Martina Vella. 94, M3304, Julia Darmanin. 95, M4186, Kinsley Abela Puljesevic. 96, M5478, Olivia Cilia. Nkomplu bitluħ tal-Polza jmiss dik li għandha issa n-numru M4485, Valentina Xkembri. M4485, Valentina Xkembri. M4886, Lidia Marie Muscat. M4886, Lidia Marie Muscat. Għandha huwa japplika wkoll fit-tieni sena kindergarten. M1842, Georgia Spiteri Mempil. M1842, Georgia Spiteri Mempil. Għandha oħta tapplika fl-ewwel sena kindergarten. M1522, Emily Mamo. M1522, Emily Mamo. M5526, Dezaya De Gabriele. M5526, Dezaya De Gabriele. M2111, Kate Farrugia. M2111, Kate Farrugia. M2144, Nina Zara. M2144, Nina Zara. M1445, Nora Grima. M1445, Nora Grima. M2087, Lara Kind. M2087, Lara Kind. M1804, Martina Zara. M1804, Martina Zara. M1878, Amy Rose Asha. M1878, Amy Rose Asha. M1429, Emma Mallia Azzopardi. M1429, Emma Mallia Azzopardi. Daw kienu 12 il-polza oħra, nisimgħu l-ismijiet ta' dawn l-applikanti u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Number 97, M4485, Valentina Xkembri. 98, M4886, Lydia Marie Muscat. 99, M1842, Georgia Spiteri Mempil. 100, M1522, Emily Mamo. 101, M5526, Desaya De Gabriele. 102, M2111, Kate Farrugia. 103, M2144, Nina Zara. 104, M1445, Nora Grima. 105, M2087, Lara Kind. 106, M1804, Martina Zara. 107, M1878, Amy Rose Asha. 108, M1429, Emma Mallia Azzopardi. Nkomplu bitluħ tal-Polza, imiss dik issa li għandha numru M5875, Mia Kassar. M5875, Mia Kassar. M1701, Elena Kassar Farrugia. M1701, Elena Kassar Farrugia. M3212, Martina Xwireb. M3212, Martina Xwireb. M2071, Emily Mifsud. M2071, Emily Mifsud. Għanda huwa japplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. M1585, Charlotte Mamo Portelle.
M1585 Charlotte Mamo Portelli. M3360 Carli Dalli. M3360 Carli Dalli. M4283 Nina Camilleri. M4283 Nina Camilleri. M5214 Emily Colero. M5214 Emily Colero. M4659 Anna Zammit. M4659 Anna Zammit. M5995 Lenora Zammit. M5995 Lenora Zammit. M4008 Nirvana Shikluna. M4008 Nirvana Shikluna. M5342 Maraya De Manuele. M5342 Maraya De Manuele. Daw kienu 12 l-applikazzjoni oħra, issa nerġgħu nisimgħu l-ismijiet tagħhom u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Number 109, M5875, Mia Kassar. 110, M1701, Elena Kassar Farrugia. 111, M3212, Martina Schwireb. 112, M2071, Emily Mifsud. 113, M1585, Charlotte Mama Portelli. 114, M3360, Carli Dalli. 115, M4283, Nina Camilleri. 116, M5214, Emily Colero. 117, M4659, Anna Zammit. 118, M5995, Lenora Zammit. 119, M4008, Nirvana Shikluna. 120, M5342, Maraya De Manuele. Komplu bitluħ tal-Polza, imissi s-sardik li għanda il-numru M1556 Katrina Azzoppardi. M1556 Katrina Azzoppardi għanda huwa u kolli applika fl-ewwel sena primarja. M2203 Valentina Gallia. M2203 Valentina Gallia. M3833 Emma Kate Farrugia. M3833 Emma Kate Farrugia. M1495 Sophie Vella Chrétien. M1495 Sophie Vella Chrétien. M4600 Fej Chantar. M4600 Fej Chantar. M1544 Noel Marie Hélène Sherry. M1544 Noel Marie Hélène Sherry. M5557 Bethany Buttigieg. M5557 Bethany Buttigieg. M1843 Sophie Ellul. M1843 Sophie Ellul. M3382 Carli Fiteni. M3382 Carli Fiteni. M4174 Eve Mifsud. M4174 Eve Mifsud. M5768 Katie Azzoppardi. M5768 Katie Azzoppardi. M5112 Nia Kostov. M5112 Nia Kostov. Daw kienu 12 il-Polza oħra u issa nisimgħu l-ismijiet tagħhom u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Number 121, M1556, Katrina Azzoppardi. 122, M2203, Valentina Gallia. 123, M3833, Emma Kate Farrugia. 124, M1495, Sophie Vella Chrétien.
125 M4600 Fej Chantar, 126 M1544 Noel Marie Ellen Sherry, 127 M5557 Bethany Buttigieg, 128 M1843 Sophie Ellul, 129 M3386 Carly Fiteni, 130 M4174 Eve Mifsud, 131 M5768 Katie Azzopardi, 132 M5112 Nia Kostov. Inkomplu bitluħ tal-Polza jmiss dik li issa għandha n-numru M5396 Eve Fava, M5396 Eve Fava. M4355 Julia Skiro Apap, M4355 Julia Skiro Apap. M1979 Julia Mikallef Mallija, M1979 Julia Mikallef Mallija. M1913 Nina Asha Sejwel, M1913 Nina Asha Sejwel. M5672 Katalea Baldacchino, M5672 Katalea Baldacchino. M3855 Giulia Amato, M3855 Giulia Amato. M4870 Giulia Bugelli, M4870 Giulia Bugelli. M2003 Emma Kushkiri, M2003 Emma Kushkiri. M2217 Chloe Aquilina, M2217 Chloe Aquilina. M4163 Luna Alicia Sky Lilia Patch, M4163 Luna Alicia Sky Lilia Patch. M1834 Kate Kassar, M1834 Kate Kassar. M3793 Luisa Zerafa, M3793 Luisa Zerafa. Daw kienu 12 il-Polza oħra u issa nisimaw l-ismijiet tagħhom u li flima pożizzjoni li jinsabu. Number 133 M5396 Eve Fava, 134 M4355 Julia Shiro Apap, 135 M1979 Julia Mikallef Malija, 136 M1913 Nina Ashaq Sejwel, 137 M5672 Katalea Baldacchino, 138 M3855 Julia Amato, 139 M4870 Julia Bugelli, 140 M2003 Emma Kushkiri, 141 M2217 Chloe Aquilina, 142 M4163 Luna Alicia Sky Lilia Patch, 143 M1834 Kate Kassar, 144 M3793 Luisa Zerafa. Nkomplu bil-Polza M4838 Mia Mintoff, M4838 Mia Mintoff. M4349 Nicole Ajus, M4349 Nicole Ajus. M1986 Valentina Dalli, M1986 Valentina Dalli huwa qed jieħu sehem ukoll fl-ewwel sena primarja. M5303 Charlotte Guzman, M5303 Charlotte Guzman. M5270 Hope Zammit Saliba Toledo, M5270 Hope Zammit Saliba Toledo. M4194 Kendra De Bono, M4194 Kendra De Bono. M5161 Charlotte Sammut, M5161 Charlotte Sammut. M4662 Martina De Bono, M4662
Martina De Bono huwa qed japplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. M5255 Mija Aquilina. M5255 Mija Aquilina. M5920 Kaitlin Tai Vallapil. M5920 Kaitlin Tai Vallapil. M5827 Milania Vassallo. M5827 Milania Vassallo. M4362 Elisha Francine Cremona. M4362 Elisha Francine Cremona. Daw kienu 12 l-applikazzjoni oħra, issa nisimgħu l-ismijiet tagħhom u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Number 145, M4838, Mia Mintoff. 146, M4349, Nicola Juice. 147, M1986, Valentina Dalli. 148, M5303, Charlotte Guzman. 149, M5270, Hope Zammit Saliba Toledo. 150, M4194, Kendra De Bono. 151, M5161, Charlotte Sammut. 152, M4662, Martina De Bono. 153, M5255, Mia Aquilina. 154, M5920, Caitlin Taivalapil. 155, M5827, Milania Vassallo. 156, M4362, Alicia Francine Cremona. Komplu bitluħ tal-Polza M6051 Ava Gat Gamester. M6051 Ava Gat Gamester. M3714 Emma Xkembri. M3714 Emma Xkembri. M5943 Pauline and Jacob Francis. M5943 Pauline and Jacob Francis. Għanda oħta t-applika wkoll fl-ewwel sena primarja. M5373 Mija Farrugia. M5373 Mija Farrugia għanda huwa japplika fl-ewwel sena kindergarten. M5654 Ela Gigo. M5654 Ela Gigo. M3743 Sara Psajla. M3743 Sara Psajla. M5011 Janelle Ciliberti. M5011 Janelle Ciliberti. M4533 Emma Mikallef. M4533 Emma Mikallef. M1993 Nina Gallia. M1993 Nina Gallia. Għanda huwa japplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. M5601 Jenna Lee Borch. M5601 Jenna Lee Borch. M4616 Emma Spiteri. M4616. M5118 Maraja Borch. M5118 Maraja Borch. Dawk kienu 12 il-Polza oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn l-applikanti u f'liema pożizzjoni jitelaw. Number 157, M6051, Ava Gad Gamester. 158, M3714, Emma Xkembri. 159, M5943, Pauline N. Jacob Francis. 160, M5373, Mia Farrugia. 161, M5654, Ela Gigo. 162, M3743, Sarah Psaila. 164, M5011, Skużawni, Janelle Ciliberti. 164, M4533, Emma Mikallef. 165, M1993, Nina Gallia.
166 M5601 Jana Lee Borg, 167 M4616 Emma Spiteri, 168 M5118 Mariah Borg. Nkomplu bitluħ tal-Polza, imiss il-dik li s-sanda n-numru M2024 Mija Gatt, M2024 Mija Gatt. M3914 Ivanka Suleman, M3914 Ivanka Suleman. M4242 Kaitlin Spiteri, M4242 Kaitlin Spiteri. M1876 Eta Rose Kutajjar Borg, M1876 Eta Rose Kutajjar Borg. M3715 Michela Jo Vella Gauci, M3715 Michela Jo Vella Gauci. M1890 Emma Fenek Adami, M1890 Emma Fenek Adami. M5509 Valentina Bonavia, M5509 Valentina Bonavia. Dik kienet l-aħħar polza li kellna għal dolodu. Issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn l-applikanti u flima pożizzjoni telgħu. Number 169 M2024 Mia Gatt, 170 M3914 Ivanka Suleman, 171 M4242 Caitlin Spiteri, 172 M1876 Eta Rose Kutajjar Borg, 173 M3715 Michela Jo Vella Gauci, 174 M1890 Emma Fenek Adami, 175 M5509 Valentina Bonavia. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, sinjuri, nfakkarkom li r-riżultat ta' din il-polza jkun fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja għada tal-aktar sa l-ofsinar ta' filgħodu tajjeb u kar il-filmat ir-reġistrazzjoni ta' dina trasmissjoni jkun disponibbli hemmhekk sabiex intom tkunu tistgħu issegwu dina il-polza u r-riżultat tagħha. Nfakkarkom li lilkom il-ġenituri kollha li ħadtu sehem f'din il-polza, nikkonfermawlkom il-riżultat ta' din il-polza permezz ta' email u nistidnukom għal laqa online li sa ssir nhar il-ħamis 11 ta' Mejju fl-4 ta' wara l-ofsinhar. Dina l-informazzjoni nerġgħu nibatulkom fl-email, nibatulkom anke l-ħolqa l-link sabiex intom tkunu tistgħu tidħlu f'dan il-meeting li jkun permezz ta' Teams. Dan f'din il-laqa tiltaqgħu mal-kapijiet tal-Iskejjel li se jilqgħu it-tfal tagħkom u fit-tieni parti tal-laqa nispjegawlkom kif intom se tagħmlu l-għażla tal-iskola l-għada filgħodu il-ġimgħa 12 ta' Mejju. Sewwa il-ġimgħa 12 ta' Mejju fid-9:09 ta' filgħodu aħna nerġgħu nkunu fl-istudios ta' Wi Media minn fejn inċemplulkom u intom tgħidulna l-għażla tagħkom. Għalhekk nistedinkom biex dawn iż-żewġ appuntamenti tant importanti tkunu preżenti għalihom. Jien ma baqa li xejn aktar li nirringrazzja lilkom tal-li segwejtuna u l-kollegi li għandi hawn speċjalment mill-uffiċċju għadħul fl-Iskejjel tal-Knisja. Fuq l-urna kellna l-Dejmien Abela u l-Gejtu Farrugia. Ma ġembi kienet ittaqra l-ismijiet u l-riżultat tal-polza Sinjura Cynthia Kassar li tmixxi dan l-uffiċċju. Ma ġemba wkoll li taħdem f'dan l-uffiċċju għandna lill-Analiż Vella. Ma ġemba għandna n-Nutar Robert Aquilina li firma u t-timbra kull polza li aħna tellajna sewwa u li nkiteb in-numru tar-riżultat tal-polza ma ġemba u mbagħad fuq il-computer ma jidirx fuq dejna għandna Sinjura Amelia Kallejja li kienet qiegħda ddaħħal ir-riżultat ta' dina il-polza biex hekk aħna kif nerġgħu lura lejn l-offiċċji tagħna nsibu din il-biċċa xogħol lesta u nistgħu nkomplu bix-xogħol tagħna biex intellaw ir-rapport li semmejtilkom fuq il-website u anke nippreparaw l-email li rridu ngħidulkom. Nfakkarkom li aħna wkoll għandna polots oħra sewwa ta' livelli oħra, aħna prattikament ikonna kważi dejjem żewġ appuntamenti fil-ġimgħa. Din il-ġimgħa hija ġimgħa qasira għandna appuntament wieħed, imma normalment ikonna appuntament
nhar ta' tlieta u ieħor nhar ta' ġimgħa. Kultant anke kellna xi ieħor nhar ta' erba', jiġifieri ninsabu mħabbtin mhux ħażin. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollegi fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, l-kollegi fil-Kurja tal-Arċisqof u l-kollegi hawnhekk tal-istudju ta' Wi Media. Nirringrazzjahom ilkoll tal-kollaborazzjoni tagħhom. Nawguralkom il-ġurnata t-tajba.